Ajde, dej, Žak. Splezi. Ne, mami ne pusti. Vse nam zvedla. Ona vse zve. Ne pa ne. Dej, splezi. Dobro veš, da če dajo stvari na omaro, so prenevarne za naju. In ti verjameš tem pravljicam. Pa se niso več mečkana, no. Očitno sva dost mečkana, če ne doseževa. Ampak zravbarsko doseževa, a ne? Dej, ajde, splezi, no. Ne. Žak, a ti hočeš imeti novo frizuro ali ne? Hočem. Pol pa splezi! Si ti zikar, da znaš narediti fade? Mogoče bi šel jaz rajš k frizerju. Pa dobro, zakaj bi mami dajala denar za nekaj, kar jaz lahko naredim z zaprtimi očmi, no? Ne imeti zaprtih oči. Pa dobro, to se sam tako reče, no, dej ne pa nečarno. Vsece, dela. Po strani je malo zabri, gor mi pa pust lase. Se pravi, gor te zabrijem, tukaj ti pa pustim lase. Ne! Pa se štekam, no, hočeš imeti tako frizuro, kot vsi fuzbaleri, a ne? Pa tako kot un model, ta star, ki igra Deadpoola. Ej, koliko visok pa hočeš, da te zabrijem? Ne previsok. Ne, premislil sem si. Bom jaz rekel mami, da me pelje k frizerju. Se bom pazila, Žak, no. Ne boš. Resno, tako dobesedno bom pazila. A boš res? Ja, res, tako prav nerealno bom pazila. Kje sta bila pa vidva celo popoldne? V sobi? V sobi? A sem jaz lihkar iz kopalnice slišal nek čuden zvok? Ne. Ej, kaj je pa s tvojim obrazom? Noč? Nekaj mi ne štima. Sam utrujen si, oči, a veš, to delo od doma človeka izčrpa pa to. Skaj imaš pa kapo gor? Zebe ga? Ja, zebe me. Da noč zbolel. Ja, po mojem, da bo. Mogoče najbolj, da gre kar spat, preden mami pride domov. Lahko noč, Žak. Ok. Zakaj ima Žak na glavi kapo, Mila? In zakaj izgleda, da nima obrvi? Žak, ti nimaš obrvi! Ona je kriva. Ja, pa če si se skozi premikal, nisem jaz kriva, da se mi je brivnik zmuznil. A mene bo Suzana ubila. Zakaj vidva ne morata všpičati stvari, ki je mami doma? Zakaj? Povejte mi, ha? Dej kapo dol. Ne. To je masakar, oči, rajš ne veš. Ne si rekla, da ni to hudo. Dej kapo dol. Mami. Ne dati kape dol. Peta gor, peta spat, bolna sta. A to, da mi ni treba jutro v šolo?